ya baro kinong kersya jaka parti BBP bapila penjok ya ida tariki sengkan akala arajar arfusau oh nya kublairu ya kipat ba nong kersan kibat kersan ya iba jon basamai akapol bayele election MBC wala ra imsim layo ya kalat banjok ru tenrei kene kalong gaji kaya ngapta jonga ba jongpi nakam tapat kene gaji jit gajongi UMP hakane election siten samai kamasa longshen ka parti BPP kawan Syafi kipat ba kawan Syafi kisnong kitau bagi seluruh bagi don ni kinong kersan gajongi ni don ni kinong kersan kiba i daduka donor berkamensip om bagi sukersan tang nasla om bagi sukersan tang kasentur hale kiba bon kinong kersan joka BPP kita try member mensip lalu ke election MP, lalu ke election MBC, kita bor kena kersan kejongi, halai jongi bor eberit, halau kejong kejingla kejong ki, nilai tray halau kejong ki senong kita, nilai tray halau kejong ki hing kisam, nilai ni kena kersan kita kom kita, tapi nilai kita kena kersan kita IT, nilai dia member mensim, hatung ini muan, menginya kenduk je pi, demi terkadau, ngiong, orang kata tarik kepada menaruh nilai banginuan sekipai ba kipai ba kibai kene ke election MP hakane ke kap ke bamentaru kene ke lat kalenti ke bakum kinong kersan jaka parti BPP sasisen pangin pun scam ya kata ke jingi day ya kata ke jingi hapaling kinong kersan barkum juro bakin nangilam jaka parti ke jongi na si ke snone Haji social media, ya kita syak kerandeng, jom kita beriu kita kersan dengan parti PPP, ya kita syak nyaweng, ya kita syak lihat silang kemat, dengan orang tangga dia keway, bagi beriu kita bayar akan hok pada kejeng sisa, kita beriu kita bayar akan kejeng snorip, kita beriu kita bayar akan nanti kebabek, kimat yang kejeng syak kerandeng, kimat yang kejeng syak lihat silang kemat. Negi datang ke baik ke jengai, bahkan poi ke por, kan poi ke khep, bau blay try kenar ke jungi, ai la ke jong ke juba, agak menginyo sampai yo ban khay yo so jong ke jingjo, nginyo ban khay yo so obatiang, hak ini election siteng samai ke besawan, bat kam tame ke menjuang iba arden, abang nilai keleng disrang, keleng dia ke jungi ke pementa, ke tauru nak kamtak election MLA. House name Arajar Arbufra. Yang ini baru ngiyui keleng ni kata. Ya kejeng keren entah makeren ni baadan. Itu tabas kami ujuk keren ya kini bagi MLA kejuk keren ya kata. Bakajeng temu bakajeng out ke bakongsan kejongi kalongru. Mangin pensyangan kot in where kipat ba. Banadu matangnya try lupa. Kelang baka voice of the people party. Kanyoman bat ya kejeng sesar House name Arajar Arbufra. Nasa itu korbas kam modbo bain batai balai bangi kum ki pai ban snong jam ne ke jela mekhleya ngidan kam badan ra ya kaseng VVP hakabos sesar kasem Arajar Arbufra kidan shibun kijing angnot kijung kidan shibun kijing ngendu kidan shibun kijing dawa jam ki pai ba bang sem Arajar Arbufra te yang alao ya ke parti BPP. Syukur nak kerja keren ke jongi. Kepada lagi berkati, kita besar. Ngang ngalayo imat mat, bak ngalayo seluruh markat. Bagi dan kita bi akan result, kita pas lagi exam. Idai kita samla kita samla lagi exam. Hendak ngalayo nama don. Kita kibadan ki member juga DSC kibadai nak parti ke besar lain ki parti ke besar dia ke jela ke cuma dia kata kadau ke parti BPP kalau bo ya ke mat jeng dawa na pergi ke ship hoteli badai ban weno dan ban omdai ban shashu ya beriu kibadai nak parti ke besar bagi ki member juga DSC